nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco. Iyi ni Region Info aho tubagezaho amakuru hano muri aka kare ka Afrika y'ibiyaga bigari biba bikomeje kugenda bimenyekana, imirwano idasanzwe ikomeje kujya mbere hano mu kare ka Afrika y'ibiyaga bigari. Muri teritwari ya Masisi hongeye kumvikana ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Amakuru atugeraho avuga ko ibi bitero byaye nanone no ku munsi w'ejo, ibitero byaje kumvikana bigabwa ahari umutwe witwaje intwaro wa 23. Ibitero bikaba byatse byangije byinshi mu gice bya Gabwemo, bihombye abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa 23 ndetse kugeza uyu munsi abashyigikiye ndetse n'abari inyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko ubu umutwe wa 23 ukomeje gomba ibikoresho byinshi ndetse n'abarwanyi benshi muri imirwano ikomeje kugenda iba cyangwa se ijya mbere. Bakavuga ko kugeza uyu munsi bimwe mu bihugu byakomeje kugenda bifasha umutwe wa 23 burimo biragenda bitakaza umubare mwinshi w'abarwanyi ndetse n'ibikoresho basanzwe bakoresha. Ibi ngibi rero bikagaruka ku ruhande rw'u Rwanda rushinjwa gukorana n'umutwe wa 23, bikerekana igisobanuro n'ishusho yabivuga ko maginga yanga cyangwa se kugeza uyu munsi uruhande rw'u Rwanda nkuko rushinjwa gufasha umutwe wa 23 biba ari ukuri koko rwawe gutakaza umubare mwinshi w'abarwanyi ndetse n'ibikoresho muri uru rugamba. Nyuma yuko Wiringoma yiciwe mu bitero Masisi, bamwe batekerezaga yuko ibitero byaba byarangiye cyangwa se byahagaze, ariko kugeza uyu munsi amakuru aturuka muri teritwari Masisi aragaragaza cyangwa se aratwereka ishusho yuko ahubwo aribwo bisa nkaho byabaye itangiriro ry'urugamba rukomeye cyangwa se itangiriro none ry'imirwano ya nyayo. Ibitero simusiga bikomeye cyane. Ku muntu rero wamaze gukanda subscribe mbashimira cyane, abatarabikora mbabwira ni kuri ako gabudo gatukura, ndetse ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi turabyakira muri aya makuru kugira ngo tubashe kumenya uko byifashe. Nta kindi kintu tugiye guheraho usibye imirwano, nkubwira ko ibindi biraza kuza mu nyuma. Tugiye guhera ku mirwano rero kuri uyu wa gatanu tariki 27 Gashyantare 2026. Amakuru turuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kutugeraho aravuga ko imirwano karundura ikomeye cyane yongeye kumvikana, aho intambara M23 muri Kivu y'Amajyaruguru yakomeye. Ni imirwano ikomeye irimo kubera aho bita Kinyumba muri Masisi, nk'uko bivugwa guhera mu masaha mu gitondo, gusa bikemezwa ko urugamba rwari rugikomeje no masaha y'amanywa. Kuri wa gatanu tariki 27 Gashyantare imirwano ikomeye arimo yumvikana mu gace ka Kinyumba muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi ba AFC/M23 barimo guhangana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zari zifatanyije n'imitwe itwara gisirikare y'abaturage izwi ku izina rya Wazalendo. Iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare, ikaba ibaye mu gihe muri aka gace hakomeje kwiyongera ibikorwa by'urugomo n'intambara. Masisi ni kamwe mu duce dufite akamaro kanini mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ari nako imirwano ihakomeje gufata indi ntera. Kuwa kane tariki 26 ahagana saa 12 z'umugoroba, indege itagira umupilote yo mu bwoko bwa drone yarashe ibisasu mu gace ka Isiro muri Nyabiyondo, naho muri Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva umunsi ku wundi nta munsi ubusa kuri ubu ngubu muri imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko bukeye nuko bwije, ejo cyangwa ejo bundi urugamba rurimo ruragenda rukomeza, kandi uko urugamba rukomeje kugenda rukomeza niko rurimo kugenda rufata indi ntera. Ibitero bya drone byazahaje ku buryo bukomeye abarwanyi umutwe twaje no 23, nk'uko murimo muragenda mubyumvira, dore ko ibice byose biri kugenda bigabwamo ibitero cyangwa se byumvikana mu mirwano ari ibice biri kugabwamo ibitero byinshi cyane bya za drone. Masisano ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye ikindi gitero cy'indege itagira abapilote ku birindiro by'umutwe wa AFC/M23 berere Nyabiyondo. Anga ni
ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo nk'uko byatangajwe n'abaturage baho ngo icyo gitero cyabaye agana saa 12 z'umugoroba. ni ukuvuga ngo mu masaha nimugoroba ku munsi w'ejo rwose ngo Nyabiyondo byari bicika mu gace ka Isiro muri Nyabiyondo. Iyi drone yateye ibisasu ku birindo by'inyeshyamba, humvikana iturika rikomeye ryumvikanye no mu tundi duce. Iki gitero cyateye ubwoba bwinshi mu baturage ba Nyabiyondo, aka gace gasanzwe kibasirwa n'imirwano yahanganisha FARDC na M23. Abaturage bavuga ko nyuma y'iturika abantu bahise bihutira kwinjira mu nzu zabo batinya ko hashobora gukurikiraho ibindi bitero cyangwa kwihorera kw'inyeshyamba. Kugeza ubu nta mubare wabaguye muri icyo gitero cyangwa ibyangiritse uratangazwa ku mugaragaro. Icyakora amakuru aturukaho byabera avuga ko aho hatewe hari abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare by'inyeshyamba, bikaba bishoboka ko haba hari igihombo gikomeye ku ruhande rwazo, no kuvuga inyeshyamba, nubwo bitaremezwa. Iki gitero kibaye mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje bikomeje gukaza umurego muri Masisi, aho FARDC iri kugaragaza ndetse inagerageza kugabanya ubushobozi bwa M23 bukomeje gukorera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Twibutsa ko mu mpera z'umwaka wa 2025 ibindi birindiro by'inyeshyamba byari byarasenwe n'ibitero by'indege Nyabiyondo, bigaragaza ko ingabo za Kongo zirushaho gukoresha imbaraga z'ikirere muri aka gace gafatwa nk'ingenzi mu bya gisirikare. Muri rusange umutekano ukomeje kuba muke muri aka karere, aho abaturage bakomeje kuba aribo babazwa n'intambara zidasiba hagati y'impande zihanganye. Amakuru atugeraho aravuga ko ubu ibitaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byuzuye imibare myinshi y'abarwanyi ba M23 arimo abakomeretse. Hanyuma si abakomeretse gusa, ahubwo biranemezwa ko hari n'umubare mwinshi cyane w'abaguye muri ibi bitero bakomeje kugenda bakusanyirizwa ahantu hamwe. Ubu ibitaro bya Sebeka Ndosho bisanzwe bikoreshwa n'abarwanyi witwaje intwaro wa 23 hano ngaha mu mujyi wa Goma. Amakuru atuka aravuga ko ibi bitaro bitarimo gukoreshwa n'abaturage nk'ibisanzwe kubera ubucucike bw'imirambo ndetse n'ingomere za M23 byatumye serivisi zimwe na zimwe zihagarara. Ibyo byanagaragaye kandi muri Masisi, dore ko naho ari uko bimeze rwose, nyuma yo kubona ko cyangwa se nyuma yuko bigaragaye ko muri uyu munota bigaragaye ko abaturage rwose bavuga bati dukurikije ibiri kuba, dukurikije uko ibintu birimo kugaragara hano muri utu duce, M23 niyo irimo irakoresha nyine ibitaro cyane bitewe n'inkomere zirimo kwiyongera. Ntabwo rero byagarukiye ku gitero cyagabwe ku itariki 24 Rubaya, ahubwo n'ubundi kuva n'ibitero bikomeje hano muri teritwari ya Masisi, bavuga ko ibi nabyo birimo birongera cyangwa se biri kuzamura umubare mwinshi w'abarwanyi barimo kugenda baburira ubuzima ndetse n'abakomerekera ku rugamba. Bityo rero hakaba harimo gusabwa ko hagira igikorwa mu maguru mashya kugira ngo harebwe niba bishobora kuba byatanga umusaruro, kugira ngo tuvuge tuti uyu munsi bimeze gutya na gutya. Abayobozi rero baza societe civile baravuga ko abaturage barimo kubasaba ko imirwano yahagarara. Ngira ngo abantu benshi murabizi ko ibi bitero n'imirwano ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bakomeje kugenda bicirwa muri iyi mirwano, ku baturage bakomeje kugenda babura ubuzima muri iyi mirwano. Ibyo byose bikagaragaza ko kugeza na magingo aya ngaya cyangwa se kugeza uyu munsi hakenewe imbaraga zikomeye cyane nk'uko birimo bivugwa. Mu yandi makuru murabizi ko kugeza uyu munsi hari gahunda y'amatora agomba kuvamo, ugomba guhagararira umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Batanze kandidatire. Louise Mushikiwabo yatanzwe n'uruhande rw'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze kandidatire. Reka turebe rero, dore ko ubu tuvugana hari ikindi gihugu cyamaze gutanga kandidatire, ndetse bigaragara rwose ko abagore bakomeje gushyirwa imbere muri uyu muryango wa Francophonie nk'abashoboye bashaka kugeza uyu muryango ku iterambere. Katurebe n'aya makuru turebe uko byifashe. Bwa mbere mu mateka umugore wa perezida wa Amerika agiye kuyobora akanama gashinzwe amahoro ka Loni. Ibi se byo warubizi nabyo, reka tubigarukeho. Nyuma y'u Rwanda na Mauritania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yatanze umukandida ku mukuru wa Francophonie nk'uko bigaragara niwe
umukobwa wa Patrice Lumumba niwe iki gihugu cyatanze nk'umukandida uzatana n'abarimo mushiki wabo ndetse na Chumbaba. Ubwo turimo turagaruka ku bijyanye na francophonie. Mu by'ukuri urumva ko bitoroshye kuko uyu mukobwa wa Patrice Lumumba rwose niwe watanzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma rero na Mauritania yaje gutanga umukandida. Bamaze kuba baba batatu. Ubufaransa bwavuze ko bwiteguye kwakira kandidatire zose zizatangwa n'ibihugu binyamuryango kugira ngo havemo ugomba kuyobora umuryango. Ubwo rero Ubufaransa bukaba bwiteguye. Reka dukomoze no kuri ingingo twari tuvuzeho cyangwa se twari tukomojeho, tubabwire ibyamakuru. Bwa mbere mu mateka umugore wa perezida wa Amerika agiye kuyobora akanama gashinzwe amahoro ka Loni. Biragenda bite sasa rero? Reka turebe. Nibyo koko ibi ngibi ni ukuri, dore ko amakuru ari kuvuga ko Melania Trump agiye kuba umukuru w'inama y'akanama gashinzwe amahoro ku isi ka Loni. Akazaba yanditse amateka akomeye atarigeze akorwa n'undi mugore wa perezida wa Amerika, nk'uko umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Loni Stephanie Dujarric yabitangarije abanyamakuru. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu kwezi gutaha kwa Werurwe zizatangira kuyobora ku buryo bw'igihe gito akanama gashinzwe amahoro ku isi ka Loni kagizwe n'ibihugu 15 nk'uko byatangajwe na White House Moison Branch, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Bibaye mu gihe Perezida Trump yakomeje kunenga Loni avuga kenshi ko uwo muryango mpuzamahanga ugizwe n'ibihugu 193 utaragera ku ntego zawo. Ibintu byanatumye afata icyemezo cyo gukura Amerika ayoboye mu miryango imwe n'imwe ya Loni. Amerika kandi ifitiye umuryango w'abibumbye amadeni abarirwa muri za miliyari z'amadolari kugeza mu ntangiriro z'uko kwezi. Ubutegetsi bwa Trump ntiburishyura imisanzu yabwo iteganywa mu ngengo y'imari isanzwe ya Loni yo mu 2025. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres mu mpera z'ukwezi gushize yaburiye ko Loni ishobora guhura n'ihungabana rikomeye ry'imari riri hafi kuba niba ibihugu byose bigize uwo muryango bitushyuye imisanzu yabyo. Abakurikirana hafi ibi baribaza uko Melania Trump azabigenza ngo akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi gashobore gukorana na Board of Peace yashinzwe n'umugabo we. Hari impungenge ko bashobora kuzajya bagonganira mu nshingano zo kubungabunga ndetse no kugera amahoro gusa. Trump avuga ko ibyo bitazigera bibaho. Melania Trump imyaka 55 yashakanye na Donald Trump mu 2005, bafitanye umwana umwe w'umuhungu Baron wavutse mu 2006. Nafata uriya mwanya muri uyu muryango niwo mwanya ukomeye muri politike Melania Trump azaba agaragayemo. Nk'uko bigaragazwa rero aya ni amakuru agaragaza ko ubu Amerika nayo irimo iragenda itera imbere mu myanya igiye itandukanye. Tugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari biri kuvuga kuri Wiringoma nyakwigendera. Ati tuzagoza mu mitima yacu. Umwe mu bakuru ba M23 yatangaje akababaro batewe n'urupfu rwa Wiringoma. Ati rero umunyamabanga w'umutwe wa M23 agaragaje ko bari mu gahinda ko kubura umusirikare yise intwari bakunda, kandi ati intwari nizipfa. Atavuze izina ry'uwapfuye ubutumwa yashyize ku rubuga X, Benjamin Mbonima yavuze ko yari umusirikare w'intwari n'umurava. Mbonima abaye uwa mbere mu bakuru ba M23 ukomoje ku cyunamo barimo mu gihe uyu mutwe utaratangaza ku mugaragaro urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wabo wa gisirikare. Urupfu rwa Wiringoma mbere ya 2012 wabaye mu ngabo za FARDC no mu ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi mbere yo kujya muri M23. Kugeza ubu rwemeza n'amasoko atandukanye ko yishwe n'igitero cy'indege za drones z'ingabo za FARDC rubaya muri teritwari ya Masisi. Gusa kugeza uyu munsi kuba umutwe wa 13 utarashyira hanze iby'aya makuru ndetse ngo werekane koko niba byari ukuri, abenshi kugeza uyu munsi baracyari muri dilema. Ariko nanone ngo bita General Sultan Emmanuel Makenga igitero cyahitanye Wiringoma ngo we yarakirokotse cyangwa se
habuze gato nawe ngo kimutware. Ni igitero cy'indege nto y'intambara itajya mu pilote drone kishe uwari umuvugizi w'igisirikare w'umutwe w'inyeshyamba M23 Lieutenant Colonel Ringoma mu rukira rwo kuwa kabiri, ciciyemo abantu nibura 9 ariko gihushaho gato umukuru wa gisirikare w'uyu mutwe General Sultani Makenga wahunze nta nkomyi nk'uko abantu 4 babibwiye ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza byanatangaje inkuru mu bambere bibivuga. Icyo gitero cyakubitse hafi irubaya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace k'ingenzi gakungaye ku mabuye y'agaciro kagenzurwa na M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse kayinjiriza amafaranga menshi, gacukurwamo 15% bya koroti icuruzwa ku isi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irutse gushyira rubaya ku rutonde rugufi rw'ibirombe yemereye Amerika muri gahunda y'amasezerano y'ubufatanye ku mabuye y'agaciro, aho abenshi bahise bavuga cyangwa se batangira kugaragaza ko uku kuntu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashe igahita iha Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki kirombe cy'amabuye y'agaciro bishoboka, ndetse ari n'amahirwe menshi yuko biri mu bikomeje kugenda bigaragaza ko Amerika ishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukivuga rero ku by'ibitero cyangwa se ku by'imirwano kuri abo ngabo bakomeje guhitanwa n'ibitero, ku mirwano ikomeje kuba dore ko amakuru yacu nk'uko mubibona muri iyi minsi arimo agizwe ahanini n'imirwano uko nyine ariko bimeze nuko ku rugamba ari uko byifashe, cyangwa se kuri front line y'imirwano yongeye kumvikana. Hari utundi duce turimo turavugwamo imirwano bundi hafi na Rubaya Cyugi, ngira ngo murabizi ko ahangaha ni hafi cyane ya Rubaya, ni uduce rwose tuyizengurutse aka gace ka Rubaya. Utu duce rero tukaba nanone turi kumvikanamo imirwano. Utu duce nituramuka dufashwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo cyangwa se na Wazalendo, M23 izaba isigaranye ububasha mbarwa cyangwa se uburenganzira mbarwa rwose buke cyane kuri utu duce nk'uko amakuru akomeje kutugeraho, cyangwa se inyandiko z'ibitangazamakuru abasesenguzi bagenda babigaragaza uko bwije nuko bukeye. Katurebe rero amakuru atugeraho kugeza kuri ubu ngubu aravuga ko mu gace ka Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru, midugudu ya Cyugi, Katobo ndetse naho bita Kaniro erereye muri shefuri ya Bahunde yongeye kujya mu maboko y'inyeshyamba za M23 ku mugoroba kwa 23 Gashyantare nyuma y'imirwano ikomeye ibanganishije n'abarwanyi ba Wazalendo. M23 ngaha yabashe kubona intsinzi nk'uko amakuru atugera bivuga, dore ko ku munsi w'ejo aribwo mu mirwano yabaye mu masaha y'imugoroba baje kubasha kubona intsinzi muri aka gace. Ni imidugudu ifatwa nk'ifite akamaro kanini mu bya gisirikare kuko igenzura inzira ijya mu gace k'ubucukuzi bw'amagaciro ka Rubaya. Kuwa mbere w'icyumweru gishize yari yafashwe na Wazalendo, ariko nyuma y'iminsi 4 bayigaruriye basubiye inyuma bitewe n'igitero gikomeye cyagabwe na M23 cyari gishyigikiwe n'ingabo nyinshi z'inyongera kuko byatangajwe n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano muri ako gace. Kongera gufatwa kw'imidugudu bigaragaza ko imirwano irimo gukaza umurego muri aka karere ka Masisi kamaze icyumweru kirenga karabaye isibaniro ry'imirwano hagati ya Wazalendo na M23 mu minsi ishize. Hagaragaye kugenda kwimurwa kw'ingabo no koherezwa kw'izindi nyongera, bikaba byerekana ko inyeshyamba zishaka gukomera ku myanya zafashe. Kugeza ubu nta mibare iratangazwa ku byerekeye ababa barapfuye, abakomeretse cyangwa ibyangiritse. Cyakora bamwe mu baturage muri aka gace batangaje ko uhumvikanye amasasu menshi n'ibisasu byateye ubwoba bwinshi mu baturage. Ibi bintu bishobora gutuma umutekano ushaho kuzamba muri Masisi niba imirwano ikomeje cyangwa ikwira mu tundi duce. Hashobora kwiyongera umubare w'abaturage bahunga cyane cyane berekeza Rubaya, Nyabiondo cyangwa ahandi bakeka ko hatekanye kurushaho. Masisi isanzwe yaribasiwe n'ikorwa ry'imurwa ry'abaturage inshuro nyinshi mu mezi ashize. Ubu ikaba ihanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi, imiryango inkunga akenshi isiga inyuma imitungo yayo y'imyaka yeze n'ibindi bitunga, bigatuma ubukene n'ingorane mu mibereho birushaho kwiyongera, aho bamwe bavuga bati iki kibazo kigaragara hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatagize igikorwa mu gihe bigaragara ko n'ubutabazi bukomeje kugenda bubura, bishobora kuba byaba ikibazo gikomeye cyane kandi cyarushaho kubangamira abaturage ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kuvanwa mu byabo bakabura ibiribwa, kandi nyamara bari barahinze. Urumva ko
intambara nyine ni bimwe bavuga bati intambara irasenya niyubaka, irimo iragenda igira ingaruka rero zigiye zitandukanye. Ayo rero namwe makuru atandukanye, namwe makuru arimo aragenda amenyekana kugeza maginga ya cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Mbashimira rero mwese mwari mudukurikiranye, dore ko tujye kwa dusubikira ahangaha, tuza kugaruka amasaha ari imbere ubwo tuza kuba tureba n'ibindi babigezweho kuri izi mikoro za Region Info. Nge na Bosco mutaramu cyane, unyemere tuze gusura amasaha ari imbere, ndetse unyarukiye no kuri Barora TV kandi subscribe. Murakoze cyane, Imana umugisha bikomeze kugenda byibanira namwe.